na niwe keni ha na moyo keni ha nyombe yako fara mekira ga x automatically x dune had to go marked for demolition. Be yourself. I'm saying this to say be yourself. Wako nenda kwa kairo mora ginake tiga kwe motereria ria wona na mundu. Ask your dentist akone magego. Ask your beautician akone uthiu. Ask them ne ukuranira gi uri kumwega nawe. Don't put red, don't put pink, don't put yellow. Nikiona gatumia gamu ira haha ai kalito una maitho hikite hana ngare emurikitwo na toshi. Ni kama chui amemarikwa kwa tochi. Scaring. Because at some point you didn't follow your color. You didn't follow your skin. Even spiritually, if we don't do what we sow, we'll be lost in the garden. We'll be lost in the forest. Yes, I knew Hebrews chapter 8 verse 5. At the do, can you read it? Do. Ashiori. Odorea matugatagira no mahianire ya maundu ma iguru ona keruru kiamo ota uria Musa atarirwo ni Ngai hindi iria aitikirire gwaka geikaro kiria taigwa hau bishop ati Musa atarirwo ni Ngai na reke ngwire tondu Ngai akwaragiria. Don't do like anybody. Ichachi gona wewe. I told you. But don't copy anyone. Usijisumbue usiku. Hakuna haja kushinda kwa online ya mtu ukifuata vile wanafanya. Ile kule tunana kwa kinyama hii ete ndo tuna ordination tena na keneo eta kama ndo kamwe. Arora ga online yakera okoka. Okoka more than ndago tu worshiper. Ayo mutu to go in there haka mutu akudukeira mundu ate. Ndago tu worshiper praise. What are you doing? What are you doing? How long will that worshiper be there? Don't jump over people. Yes. Simona vile nimenyolewa. Ndokathi kwejo gwe Mariana. To tuweke bishop oejo wao. Oikora na mutoto we na thongwa no wathira. No share to anatole kitago. You may be seated. Just be yourself. I'm saying just be yourself. Listen. Because if you miss to be shaped by the shape that you show or you sow, you will not be at the work of demolishing the works of the devil. Yes. My Lord Bishop. Mary areho. No gayarera Musa. Arera Musa dogake otoge. Waitani hanini gutuka Mary. Waitani haniki gutuka temple. Temple ni athro imani. Mary ni anuhu. Hekaru ni athro imani. We ni hema. Only the tabernacle. Yes. Ogagathio hiki ona we humbe othakare na wekire makeup nyingi gukira muhiki ndohikagio. Acha. Ohikagio okoinuka oguo na mpiki ampikiwe ahikio. Apike. Don't think you'll be anything by trying to destroy somebody else. Oh, yes. Our reverence here. I thank God you can hardly get me in the office. Kwa nini? Nenda na muthuri wa bia kumudwo ni inywe pio. Mumuti deke. Amumenye pio. Ama stress mawafisi. Endelea tu. Tondu koi mawira maingĩ mego gukora bishop. Nuona mutu toyo. You happen to go to Ruiru. The news will spread. Bishop umba kwa Mary. Na dokaga kwa Jeriuthi. Na dada roka kwa Virginia. The war starts. Barani ajia. Na no uthi kuona ni joke. No na reu. No mathire ku. Ona Bishop dada guthi kundu gwitiri. Ni tu itange kinya moremu. Imoremu dagoka. Eterera imuone even mweri wa 10. Icio ngoma iria cingiraga atungatiri na mutigatorere para cia seniors na juniors. We know the most loved between you and mwenda muno thiini wanyu ni ro abararite kwi Ngai ni ro abaragia moko kwi Ngai na Jesu ugire tiriri no munene ni uria ukaga kuria aikaire the hayo irio kana ni ro rehaga makende guthondeka ro rehagirwo niwe munene magire Jesu kemera no uyu we urarehe irio niwe mwene irio na niwe wena cio niwe reheire koguo mugeni ndari na hinya ararehe gwaku we niwe mwenye gwaku bado.
Musimunete mtu vita. Tokora na shokinya online. Ginya group igede sihikaga utuko. Ingehota kegio. Na kiria kihotire kindu kingi ni praise team. Mekurera bishop. Makore siko. Na mundu moru muno. Okira guitakira gakoinithia. We atokire wale na volume ya mugambo wake. Maundu magitima guturehera. Agere megukira mako Pastor Judy araigi no ile praise team hadi kote akamuteni api hadi rodhu yako ya githura ya wa aragira bari ya kumonyiri kunu gutunyarara. Andu tacio ndoire nao mathumburite onoguo muranyona tiguo ndahanaga miaka 10 mithiru. Nilikuwa msupa. Hai. Nilikuwa na niwe kira kia na thumbura ni maciaridi. Ni maciamani. Ciaridi. Arenda atuka ciaridi hane mami. Tadro kadhi. Musubue huyu mama ciaridis. Musubue a bishop. And there's something I would say like a father. Mashira makwa bishop di kwete koma igwa. Tini kesi unapeleka huko. Mundu okireka korona na ngoma. Wednesday horana gasio hadi kweta. Friday la horana sio ginyo tuko. Goma na wewe mutungatiri kana wewe mutongoria. Ona wewe ndogo kite kuruto goma okire kurema toho. Hata hawa kikuja huko atoe mapepo kwanza. Gusa watu. Machia meni na machia rede na youth leader na praise team leader magiro gukoro thutha wa mutungatiri ko mutwarithia na iguru ko munyiterera hinya sio makesi. Otikanitha wa mashira otikanitha wa guturendi ithu tutiethaga views tutiethaga viewers tutiethaga followers. We preach the gospel na korowa we wa bara ehera priesthood. This is not a fighting church. Akorowe murogi era priesthood. Isi kanisa wachawi. Oh yes. Hey. Akorowe no mwana mehigaga. Dikofuate makihora mudu oru. Ondoka huku. Toka. Yekana moya tungateri. Kuri andu mathiaga ngurunga. Na tikindu kingethi kuhoya. Ni ministry yaku igwe. And they even kill. My Lord Bishop wikarathe tu go horo hau the uneteiru demo yuthire kwe mundu ndikugweta to no mundu munene ari munene nene kugira yuthini na ari muja munene nene. It was ani ndagicokire kiuma ko ngithi Murang'a ngibatiga amakiri senior totally senior. There was a worshipper tarama worshipper guku tarama worshipper kamutini tarama worshipper priesthood, a great lady. Na kama ujirisi yake kinya hida kuhikania akinyita omwe thini wa worship team na ona diare worship tuwe yale kinya evangelistic team, maana walikuwa naenda ijiri wanafanya mambo sana. Na yule bwana alikuwa anatembeza mkono wake ulio na nguvu, anaponya wagonjwa. Kama mimi nishaona mtu locally mundu tale wali yake alia damurira na mundu ucio, a brother to me and a bit senior, I saw him doing things. No are mathiana okimumuto gwe thina yothe haha kuri ucuthiriirie nyina cirwaga kuari aike kuri ucuthiriirie kuri kinya rume marauga haha riu ucio no muthuri wa Judy na no ndira kiroretie maitho Ngai nake kamondo cio gitonya indo-ini cia muthuri amuthuri cio kihurukane ni atumia anene mucirige mututhuritwo gekoro giguthi kiarire no kuri itari raikio muticie cire kamera itimuonanagia. They see you, they know you. Mapepo imejaa kwanza kwa Kikuyu, walogi wamejaa. Our people has become watu wa uganga na ushirikina. Atematonya mawatu kakomenya ni ahikania. About 8 ladies, they said no. Na makenyitana uya rugandero ine ni ona wakarike kagate no mahikio andu anana kenda. You know what they did? Mehigire kure na kunywa toria Esther wa Biblia erira ndokothe mehige nigetha mundu gwito Hamani akue magithina ikurungurunga muthenya ucio mataririra mona muire tucio murika wao ena ihu
na magitarira thiku ciake cia guciara. About a month before magitonya nguruka. Mutungatiri, those people stayed more than 30 days. Kuria na kunywa no mai matheri na maumire thibitari. Mutumia ucio ciara na kana gaikua. Can I tell you something? How ndo atamamaka tonda gone kana kade mure the right way aciara agekua the right way athejirwo na kineo mwana guciara ndana thejo guciara nomo na kineo kana people ndagitari agekona agikageithia agikahagia agikakiss mutungatiri agikinya akiona kana kao na mama magikenanira mutumia kiajaruo katika kuga woi akirwa ne mwana etikari ndagitari hanini akirutwo nja eja aikarita ndagika 30 agikora kiro. Unfortunately things didn't go well. Or you go what well mutumia tu manake abridire and non-stop kinya agikua muthuri ucio inukire na kana aria maigua uria niakua othe makiumira irima rira mararira mahoya ni nditagutamburaga ni gwitua muhoi nditamburaga ndigutamburaga ni kumenya Ngai waku ati ni witigirite mihaka ya Ngai waku kuria kuruta ndukana kire ara kuruta ndukana ringe ndike gwitigara ni kuhunjia no koni maundu ma ngoma we namo oko we murogi ndiko utidira ni kuhegita meka ndifura no koni oni na kama ndafura na kuona ore kagiriria cancer tumia makuage. Yes, tukire na rogi meka ndite makenega gukuitwo ona ordination teno tigane hara mara kuruta wera oyo CCC boys kwa shetani anajua akorwe kule ndo shetani yawe Tito boys nenie na muthuri uria na anafi aria meha shetani ni tumuonagia mwaki. Yes, agokona maito ndarumagirira aca twena mutungati wetagwo mucai haha mucai ekandu hathe gweka iguru guo wa no amwihoko my senior is my brother but my senior to atoreraniri hamwe na muru wa nyina na Bishop Pipi Ngure o ni muru wa nyina ora mukuru na ni turerika na Ngure o no turerete hamwe na nimeshukuru sana kwa hapa na yeye anaweza kuambia tokorori farori nao ndio ndahotwa mbara na sadire dagwa ati ndakorote ndacoka thutha ni bara ni ukaga ngari tuhirwo no ndiukira ona ne thine kana gakagwa no ndiukira. Oh yes, ona no ngire mwe komwe no ndiukira. Oh yes, ona inyuitikirai kuimenyagirira na mukamenya aria mukoragwo nao thaici tichie gutrust mundu utoi ona ngikurete ni prayer partner waku ti prayer partner ona no mumunyite ona ruhane guguka tungateri na makure Pastor Judy ndaumire kanitho ngindenda tukorwo nawe murore wega muno kana okagwa turona uyu. Oh yes, yeah, na ithakorere tire nini ni inene muna ikaraga na daimono muna ikaraga ona Judas ndare wa gukomborwo Judas ndagerirwo China ari hau ari mutumwo ari thirito-ini Judas ndageritwo Bangkok. He was there miaka iyo ni ndira ikariro no muikumi muthenya wa kwambirwo Ngai akihonokia mutharabai muthondeke ndamuratirire andu a Ngai sikilize kwa makini ndukanage gwika undu ngitiga aria wonirio. Yes, akorwo ko mundu a priesthood wa mahoya makugeka umuthi witikiro kiuma haha na no tutue undu ucio very private to tutikwenda kukwanira niguo tuire wikaga no ko ni othia marimo kahoya nginya mundu akue no ko thia marimo karathira mundu nginya kanitha ogwe no ko ni uthukagia nginya relationship we ni ucenjagia mbeca cia orogi ma uthie witikire Wednesday oke kahoya West Frosini headquarter ni ukakora bishop ni ukamwira ni ndokata murogi na ndihutage ithito no moko marumiro wakwa nikugeka rugekaga na mutumia mwekire ogwo Ngai mutumia kire ogwo bathi ekagwa handu na ndira murondo itoe ni kuona kou ogwo bathi eno yabaterera kirima yacoka ikuruka na ribathi yagangia nginya agwa ruwi ani bathi gorige kage no wikagwa o mutumia agihuirie yo ri mwana agiciaro mutumia akwe kana mwana itora gutia menyekire no Ngai nari njira nyingi cia kuhuthira tuhi twiriri. Thank you tuhi twiriri tukimenana tukihurana bara kuhurana bara papa
kamo gake hoto kahoto gagitengera kuri ithe kamrava kanda horo ni mwana we haria magiuka na ithe akinyita gaka kahurana agigatura thanju agikahura bara ya kurihiria murio na koga kitonyo ni kira ngai endaga geke kerire muthuri ucio atiriri mwahura na mwana waku na no kana kanini na ithio utuko togo kana mami tuthiruke kwa mwenjaga mokwe kana mogwe na bathi akamoria tamoke akana mutigo akakimura ni okuana tunakuja ni kana taka start 3 muthuri nake ri ndaigi no ile threat pastor Movia ngokora ko ni kuhehere turungi nawe privately nigatho menya ni ndihena gadeto cia macocũ ngano ihenagwo ni acũcũ ni urajigua senator kahe kauma ngethanirite uguo na muthuri ucio ri akiaga kuhuthia horo ucio ainuka gwake ndakomire akinora ruhiu agicoka akiuma nja igikinya thaa 4 thaa 5 thaa 6 thaa 7 thaa 8 ario ikombe-ini akiona mutumia okite na kana na menjaga na mena indo iria makuita but they are naked mutigatha kana ndo witchcraft mukitaka kujua ulizeni hata Judy huko alikuwa ametemptiwa na nini aria monira kimenya hende ni yakinya magithiururuka nyumba ria mbere agithama kuma ikombe agioka agikara kona ine ya nyumba ta haha makihura kona haha moke haha ari na othi na hiyo cia banga na abu ando itura makiuma before she was banned neriro auge uria neka ma list area agwetire ng'ombe cia ng'ania nini mutumia ng'ania nini kuhitania nyina ng'ania nigethore nini bathira yagoire rũĩ nini wekaga atia ndabathia hituka ndoire tĩri ati ndagikinya ndagiroga ngari etakinyete tĩri ati yakinya tĩri oe bano nicikiraga tĩri agithia akaroga nigethegwe ya tumia cio no makuaga ndendaga na mundu ahoe mukwa kana kiondo itana munengeka uria gukua ati kinya kungigathi ngahoya kana ngo can you imagine then ndaragia githwaeri kana githuku kana kibaruhia aragia agikuyu hoi kwa ngoma cha mutinyorie kucha ngoma cha mukoro tucoke orogi-ini tucoke methaiga-ini atumira mani nanagira airu ara mani nanagira ciana iria uigua ati mari anagira airu can you imagine now I am telling you do these things plainly purely and selfishnessly. This is what Jesus did. Don't destroy another person. Oh yes. Don't destroy another family. Yes. Don't destroy a ministry. Don't destroy a church. Yes. You better walk and go. Yes. Toiguanira gutiri kanitha tu masira. Nyonia ina guoko. Tukuhuthira tungatiri tuna masira. Tukuhorera bishop kushira. Asha. Tutafanya nini? Dibora zoi. Dibora sina mahoya kana ya bara. Ni amahoya kana ni amucene. Ni amahoya. Mutikenyo nena guoko oguo ni mahoya. Gideon cera muha mutikenyo nie. Inyo muri athuri yake ama kia mburi. Muri aruithia. Nyinyi watahirishi. Mko hapa kanisani hili kutahirisha. Wera wanyu guko priest ni uriko. Si wanazawa kanisa. Athuri na ituge. Kenyo ni ina ituge. Nekomenyana na kihoto. Oh yes. Nekomenyana hujia. Thank you very much. Evangelists, nipe mkono glory. Hii kanisa ni ya nini kwa wainjilisti? Si ni kuonyesha injili? Si kuponya wagonjwa? Si ni kufanya miujiza? Ama ni makesi? Pastors, weka mkono yenu juu. Hii kanisa ni ya nini? Ni ya kujitatumia nyondo. Ni kuruta ngoma uiketia guoko kure gutagire guikio. Neko haka maguta area ile atakire kuhutwa na maguta. Asha. Kwa hiyo priesthood tuna hiyo kazi kweli? Hapana. Yetu si ni kufanya kazi ya kasisi. Si ni kuombea wagonjwa, kufunganisha harusi, kubariki watoto. Semeni amen. Amen. I'm happy reverends mko wapi? Mko salama? Sasa hii ni ya kujigamba. Kamutana na volume. Ni ya kuhura githuri. Ni akuhinyireria yake ni kuhinga mirago ya reme thutha ni kimugwika itikureithia itikure andu kahukuhi kunyiheria mutungaji wera kunyiheria baba askofu wera. Sasa mnataka nianze kuzunguka makanisa yenu nikiangalia kazi ya Father School?
tondu ni muri jitari mu njira no ka Bishop Sunday no uthomithirie twana roho wao withi muno. Is that my work? Inyo mo kuruta cio ugai amen. Na inyo kira mwana thima gikarathimo. Amen. Na mwatu mana na inyo no mugatumo. Amen. Na inyo no mugatumana. Ngai oro murathima. Amen. Now let me finish by this word. John chapter 4 verse number 23. Eno do avata muno. John 4:23. John 4.